election bu samparu ba phaji tinile chong tau sisa kaham akhiye chini bo number 1 constituency damsara jampui ni boroni candidate rono fo tau sa kaham akhe stinglei naigrana taklayo jebo phainai election wo batai ni hiye mukai tinyo nai raw joma wo candidate Khrouhsning kao abon raw joto sipai khnai ma chong tarpho tau sa kaham khiye bo Khrouhsning mani mumbai ake bukti party ni chingyo aborono phuna nono sikhorinai aka aboni khuipiye bo Khrouhsning nim singyo samoha comparison chung sulai phuna bro Khrouhsning mani singyo spole mawom sa has tongkupi spole sisa samoha go thekumo tongkupi aborono phuna chung jego themon jorawo sale negrana kabon bo pandonaro video no rai samoncing katha jara nai tunde abo asingkenaro kam kem chimaine video nai so yamani comments ta khilai ding yeno no poilam chiono masaru ke phaji tawo chong khnale negrana candidate dong ha jomawo Khrouhsning inke bo Khrouhsning rau ke so je party chingyo ke ongye tongnai ke bale Khrouh ba ake independent party ba chaye batai sing tongnai ke noi kawo bo number 1 damsara jampui constituency yo inke aboro ke buktima party chingyo spo inke poila neong ha tipramo tha party ni chingyo ke chini baboronjon riang aboni ke nimang ha BJP party chingyo ke chini Bromnang Robindro riang aboni ha CPIM party chingyo ke chini Bromnang Barendro riang aboni khuipie tongpio Congress party ni chingyo ke chini Bromnang Romenjoi riang ke aboni khuipie tre ke ha ke IPFT party chingyo ke chini Bromnang Udar Ram riang ke bo brau ke party chingyo direct candidate select ke nei raw ke aboni khuipie tre independent ke nei raw ke naraw joto se tongo ke hama ke chini atajibi harbat ake tre ke hama ke bale chini Bru Raikcha United Party ni chingyo chini Bromnang Dukhangha Rai riang ke bo jamawo brau Khrouhsning kau ke bo Khrouhsning candidate bo number 1 damsara jampui constituency ni je ba chaye tongnai role ke ha phuno kongklau krui ke ha pho wainsa mosoma krui pa hano chini Bru chini kongbara srono ungi tongo ke aboni bo pandawo bo je taw no na sakoi khnari moro ke bo ke buktima party chole spo ba cha phi tong aborono sikhori mosong ha ke phaji tawle chong browni comparison rono naile phi nairana ke browno cho sulai nai phigrana spolem sa jarot mampi tong ke Khrouhsning mani mungbunaw no sapai nare asingke tipramo tha party chiong ha chini baboronjon riang kenaro already sipai tongna buno tawo present ofo buno onge tongo ake taklani election o uchi ha pai phi asingke buno phono umphinai ke bini kauno satha asingke lekha porawo hasingke bini je nangmon jorawo qualification bu tongo ake bungke ke ha politics ni lamawo already 5 years experience nangbru se 5 years already ruling phono khepai ha abudi ko ongi tongne ha onha bini kauno sayatha singke inke experience le bin thing tongo no inke abuni logeyo lekha pora phono bini thingyo high qualification tongpio inke abuni khuipie tawkhe chong chini atajibi harbat ni kauno sapi nei rana ke chini atajibi harbat riang ni kauno satha singke bungke politics ni lama wole political experience wole bini totally zero experience bung fresher se astak ta candidate fresh candidate se himbar pho lekha porawo hasingke bungpho ke ha doctorate kheye tongnai doctorate degree tu ye tongnai ha se chini Dr. GB Harvard riang kha budio no chom che lamayo bungbo ke ha high qualification bro lekha pora ni bro ake kaulam ni bro he chong buno nchi mayo kha buni khuipie tre no chong salai phe naigrana ke jebo ongye tongnai BJP party ni chingyo chini Bromnang Robindro riang ke bunopo satha singke binibu samuha qualification je nangmon jorole tongo bumbo state mate pho already teacher ongpaye tongmo ongmoni bau pandawo bini phono samuha qualification tongo ake political experience o naitha singkele bungphono totally ta hi samai mono fresh candidate ni samai mono kaboni khoipie tre chong jang CPIM party chopho satha singke chini Bromnang Barendro riang bini qualification phono je nangmoni jorale tongnai bosaso high qualification brole ongle uthai yana ye machongo are himpo je bo ni lama wo hau nai bo pandole braubu enough qualification brown thio tongo ake borsino satha singke binike borsile kaham no
keha bini age maturation le perfect bini keha mature age no are himpo bini je politics ni experience political experience o satha singke bungphono first candidate himayo tabuni khuipiye chini IPF tin chiyo ata udaram riyang ba chini brom na udaram riyang bunapho chung satha singke qualification ole je nangmoni jorawo bini butongo ake tre political experience ole bini phono totally zero ngetong samayo abuni khuipiye tre jang congress party cho ba che tonai chini brom na romen joiriyang bini kauno satha singke bungphono lekha pora qualification ole je nangmon jorale bini phono tongo ake tre political experience ole bungphono asu kuima ja bro totally bunapho zero experience simayo ke taw se bro ke tak ta ba chape tonero ongi tongkhomo umi ake abuni khuipiye tre jang chini bru right united party cho ba che tonai chini brom na dukthangha rai riang bini kauno satha singke qualification le bungpho politics ni jebo MDC election o bate naiman bo pandaw le bin phono qualification kamo tongo ake abuni khuipiye political experience no chung satha singke totally bin phono zero experience ni samayo bungpho first candidate onge tongmoni bo pandawo ke bodi khiye browni experience okronge tongo ke boro nimsiyo experience nang thawles point ke aboke chini je tawo present em onge tonai ti pramotha party ni chingyo em baburonjon riang bungno experience nang bro ake qualification phono binino high qualification bro nge chong sie tongmayo ke bungke already nokha borsiba experience ongpai ha bo em chamo taklai bai ke nokha borsiba ka ke taklayo bung batayo chi paitha singke tele nokha borsi chiman jorole buno se uchi hachung em ye maring lai pinai ha kabuni bo pandawo boro ang sanim chumole bo Khrouhsning man nimsio tawnarok na paikna spolem sa jorawo tong spolem sa jora qualified tong don experience ole break abuna no sapek nari ha tawkhe chung jefo Khrouhsning batalai to moba bo Khrouhsning nimsio painei le ke ha chu se painei skade ke bor khong tumi chung taw khe ang no bo bini ke wang obon ke wang khe Nangkhruh kau samolong ya arpon no umchie nai de kau bui de klaya ya bo se jek buima abono saik nari nai inke bo Khrouhsning nimsio chung ke ha chu no se select ke la nai ungi tumi ke ha no se pai ri nai ungi tumi inke bo Khrouhsning nimsio le chung qualification ni kau no sai tha singke lekha pora nang bro no se chung khatung ye sai tha singke bo Khrouhsning nimsio pan slayo high qualification ongi tonai tui tonai role only on bo candidate ke ni chose aboroke chini em baburonjon riang ake tre kya ke bale chini ata jibi harvard riang bro ke bale bo Khrouhsning nimsio le top qualification no hime ha snungmon ni jilawo inke bodi ke bro ke lekha pora ni bro onge tongo tabuni khuipiye jantre tonai khro baro phono bro phono lekha pora kroi himoni kauya tongpi phono bro ni je nangmoni jorao bro tongo ake jang kenu je mention kemo bro sole bro sopong pai meya na he ma tongo lekha pora ni lama wole tabuni khuipiye bro hamo bai ake samung khem kharimo abui sombo ye planning rai morole jong bo bro Khrouhsning nimsio jotono bru jati hampandan bo pandawono khafang riye candidate ba chaye tongnai ro so hi no chong ye lamai nai mami inke ba chanai fo bru ake samung taw nai fo bru ni ba ye ongi tongmoni ba pandawo bo jampoi damsara constituency number 1 constituency ni samung rokhe kaboni ba pandawo taw boro angkau sathie tha singke bu khabi khuiklai mi doi khabi tei samdi ko umpi nai are himpa abon no chongye ang samuni kauya no sisa wain so ye mchie video no nai lede inke chong borbo kau buimano saye tha singke tawoni somung yo ke akendoyo mung soimai doi ne robai class 7 8 pass robai candidate ba chaye election ba taye chong tor chaye thangphono chuthai mo somung kri khaungi thangmoni bo pandawo boro chong kau buino satha singke nangmole chong bro bo samoha jatin ke em kha kaham rinai akhile khapora ni bro phono sisale nangi tongmo somung nge tomi chong select kheme asingke Nangkhruh pai ri ri me asingke samoha le khapora nangni bro ake jatino maya chaye tongnai abodi bro rono se Nangkhruh ye cho support ke khru me asingkele hamanu ye ma chongo ake joto se chini bru ye tomon bo pandawo abule nau jan jani khapango je mchie nau Nangkhruh nim chumono se nau rilayo nai ke boro angle bo hamkono no budri de obo hamkono no akhere de bono support ke bono le chaya bonle chawo abo no sayek narini phaimoya mami ke ainim khabai nim ko yole pa no se angle support kem chumo so se mami ke chini bru bai thangso onge tomomi inke boro nim singyo
demand point no tu ye jati ni bo pando apply ni tha singar ki khena ye ya chau ye tonai candidate rok ke specially borowo kenoi tausu jorok ke chona ye nu ye tongo kehama ke balen chini ata jibi habadi yang bungke be tha jati no khasa nai ha ake jati no bungphono je maimon jorok apply ni tha singke jati hampandari na ye mukha bai soke ye jatin ke ba chai tongnai ha ye bungke bo siau pio aka aboni khoi pie anjene bru raikcha raiksham partin chingwa ba chanai rokhe bale broke BADC no khaphango demand point ke tuisa laye ba chai tongnai rokse bru autonomous district council bru ni autonomous district council sainai chungplai ha singke ye broke mkhari ye jatin ba ye broko ba cha tongnai rokse kha aboni khoi pie tre tongnai khro baro phono broni phono khaphango jan jani jepho hampanda bru jati hampandan ba ye maya moha points le boni khapang po tong khna ye ma chong himbar po broke sakho ya raw angar ke khenai ake sona ye broke saso le sakho ya raw se broke mkha bai chong mo tun ye je po plai ongra tho parpo se ang samung bai phu ko nai ye chong ye tong nai rong khna ye ma chongo ke tawbo sai sai sakho nai roke ke ni nim si chong na ye nu ye tong ke bodi kong ye tong mo ni bo pandawo nro spono nangkhruh nei ha spono nangkhruh ya abule nau se khaphango ta se nai le de ale borowo no ke hano fo arke hamkono ride arke hamkono ta ride abule no sakhu ek nari mai molo ungya no comparison sapai ek nari ha no lekha pora bro no de khatung are ke bale samuha medium ni bro no de khatung abo song ha tale high de khatung medium de khatung ke ha pa su lo le quiz ka boro bo Khrouhsning man nim sio ke ha pa su to lak su khone le kroi pa nom high medium bo ke nyo se tongo ke bo bro ke ni category ke ni nim sio se no high level ni education high level ni bro no de khatung lai are ke bale medium level ni education bro no de no khatung lai boro no se ta se nai de no na sapek nari ha problem sa qualification to abo joto suro phono ke abo ni bo pandawo boro chini ata jibi harvard bai chini em baburonjon riya bo bro ke ni no naro lekha pora chuo khatung ha singke lekha pora chu bro no khatung ha singke bale bro no naro nangkhruh mayo ake sa moha lekha pora ni jilawo je medium level of klai to ne bro no se chung nangkhruh eri na bro se bro hamo hien ro choice ke moro ta singke abo phono naro nangkhruh eri mayo totally sani thangmo ke Khrouhsning man nim singyo je nro spono khaso abno sen ro both riye noni support riye naro like here like ye no joto no ke masa mose ke boro antre thakau saru nim chu pio je taw boro high level by medium level ya education level comparison ke je sayek narmon nim singyo bo Khrouhsning ma candidate nim singyo nro bahala no cha ya pon to mayo lekha pora chungkhe snungmo po mongbo ye tuikhai sami ye chungmayo aremi abo samoni koye je reality abono je am jimon joro ke no bai sisa share ma khemose ke tausun joro le bodi ke no ongye tongare mi tre sponot makina ke ya bole no se jan jani chongmo comments ke salai din ye no joto no sirie ini ni video ang borno pairi ni chona no be chi male finai tre discount video bode video tawo no joto video no rai samon ching ka tho yon jara nai to mon lo pandawo no joto no khakcha